Zamislite da postoji jedno mjesto na planeti široko svega nekoliko desetina kilometara i da od tog mjesta može da zavisi cijena goriva, hrane, gasa, transporta, pa čak i to koliko ćete struju platiti. Danas je kroz taj prolaz prošlo samo 6 trgovačkih brodova. Samo 6. Nijedan veliki tanker za sirovu naftu, nijedan LNG tanker. A normalno kroz taj prolaz prolazi ogromna količina energije, potrebne cijeloj planeti. Danas je dok je jedan brod izlazio iz Hormuškog Moreuza, pogođen projektilom. Brod je oštećen, a prijavljena je i žrtva među posadom. Istovremeno je i cijena Brent nafte otišla na $91 po barelu. A sad zamislite ovo, da ovo ne traje par dana, nego mjesec, 2, 3. Šta onda? Ovo može postati problem Kine, Indije, Japana, Evrope i na kraju problem svakog od nas. A meni je ovdje interesantnije jedno drugo pitanje. Zašto najmoćnije države svijeta pokušavaju svoje probleme da rješavaju vojnom silom i ko na kraju plaća račun? Jer ako ste iz Crne Gore, čini vam se da je rat tamo neđe daleko. Ali vjerujte mi, kad Hormuz kihne, cijeli svijet počne da šmrče. A danas ćemo objasniti i zašto. Stisni taj subscribe i krećemo. Prvo da raščistimo šta se trenutno dešava. SAD i Iran su pokušali da dođu do dogovora koji bi završio rat i ponovo normalizovao prolaz kroz Hormuški Moreuz. Ali taj dogovor je propao. Rok od 60 dana je stekao bez trajnog sporazuma. Iran sad poručuje da Hormuz neće biti otvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne promijene svoje uslove, dok Washington odbija produženje privremenog dogovora. Iran je jučer poručio da će preći u potpuno ofanzivni vojni položaj ako diplomatija ne uspije. A danas imamo još jednu zanimljivu stvar. Amerika tvrdi da kontroliše Hormuz. Iran sa druge strane tvrdi da je Hormuz pod njihovom kontrolom. Znači, imamo dva igrača koji bukvalno kažu moje je. Ovo je da te glava zaboli. A između njih, jedan od najvažnijih morskih prelaza na svijetu. I dok se oni prepucavaju ko kontroliše Moreuz, brodari gledaju mape i govore: možemo li mi nekako ovo zaobići? Pogledajte mapu. Ovdje je Iran, ovdje je Oman, a između njih je Hormuški Moreuz. On povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i dalje sa Indijskim okeanom. I sad dolazi podatak zbog kojeg ćete shvatiti zašto se oko ovog komada mora diže tolika frka. Prije rata kroz Hormuz je prolazilo oko 20 miliona barela nafte dnevno. To je otprilike 20% svjetske potrošnje naftnih tečnosti i oko četvrtine svjetske pomorske trgovine naftom. A nije samo nafta. Kroz Hormuz je 2025. prolazilo više od 110 milijardi kubnih metara LNG-a. To predstavlja skoro 20% trgovine tečnim prirodnim gasom. I sad zamislite, jedan uzak prolaz, ogromna količina svjetske energije i veoma mala alternativa. Zato Hormuz nije samo Moreuz. Hormuz je ventil svjetske ekonomije. A trenutno neko drži ruku na tom ventilu. Danas je kroz Hormuz prošlo samo 6 brodova. Za vikend ih je prošlo još manje. A među današnjim prolazcima nisu registrovani ni jedan tanker za sirovu naftu, niti onaj za LNG. Istovremeno kroz Bab el Mandeb, drugi važan pomorski prolaz, prošlo je 19 trgovačkih brodova, što je također ispod prosjeka. Znači, brodovi ne stoje zato što im se ne ide na more. Stoje zato što postoji realan rizik. A kad si ti vlasnik tankera koji vrijedi $100 miliona, nećeš baš da kažeš ajde prođemo kroz ratnu zonu, što da ne. I tu počinje lanac. Brod ne prolazi, nafta kasni, osiguranje raste, transport raste, cijena raste i onda račun dolazi nama. Ovo je najvažniji dio za običnog čovjeka, jer sad neko može reći neka oni ratuju tamo, što me briga. Bolite, i to vrlo brzo, jer pogledaj lanac: Iran, Hormuz, nafta, gorivo, transport, proizvodnja, hrana, cijene, tvoj novčanik. Ako tanker ne može da prođe kroz Hormuz, tržište mora da nađe novi izvor, a drugi izvor je skuplji, osiguranje je skuplje, transport je skuplji, rute su duže. I sve se to neđe uračuna. Zato kad nafta ode sa $75 na $90, nije samo problem što ćete na pumpi ostaviti više novca. Problem je što gorivo koristi praktično cijela ekonomija. Kamion mora da vozi, brod mora da plovi, fabrika mora da proizvodi, hrana mora da stigne do marketa. I onda ti odeš u prodavnicu i pitaš se gdje mi nestade plata, a tek je 10. A rat se vodi
hiljadama kilometara daleko od Podgorice. Sad dolazimo do dijela koji je još zanimljiviji. Ako mislite da je problem samo cijena benzina, nije. Gas. IEA upozorava da je poremećaj kroz Hormuz pogodio LNG tokove koji su ranije predstavljali skoro 20% globalne LNG ponude. A najveći problem je što se taj gas ne može jednostavno poslati nekom drugom rutom. Nafta može djelimično kroz alternativne cjevovode, ali za LNG nema takvog jednostavnog zaobilaska. Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati su ogromni izvoznici LNG-a, a većina njihovog izvoza prema svijetu ide kroz Hormuz. I skoro 90% LNG-a, koji je 2025. prolazio Hormuzom, bilo je namijenjeno azijskim tržištima. Kina, Japan, Južna Koreja, Indija, Bangladeš, Pakistan. I onda dolazimo do nečega što pokazuje koliko je situacija ozbiljna. Kineske državne brodarske kompanije već su obustavile dio operacije kroz Hormuz i počele koristiti transfer nafte sa broda na brod izvan rizičnih područja. A cijena transporta na nekim rutama je čak i 4 puta veća. Znači, svjetska trgovina se već prilagođava kao da ovo neće proći za 2-3 dana. I to je ono što treba da nas zabrine. Jer jedno je ako se tržište uplaši, a drugo je kad počne vjerovati da će problem trajati. Reuters danas navodi da su tokovi nafte kroz Hormuz pali sa oko 18 miliona barela dnevno na približno 2 miliona. To je ogroman pad. I za to tržište više ne računa samo šta ako sutra otvore Hormuz, nego šta ako ga ne otvore. To je ogromna razlika. Jer ako kriza potraje, zalihe počinju da se troše. Rafinerije traže alternativnu naftu. Brodovi traže alternativne rute. I onda rat prestaje da bude samo vojni problem. Postaje ekonomski problem cijele planete. Sad ću da budem potpuno otvoren. Ja nisam pristalica američke politike prema Iranu. Ne mislim da je Amerika trebala da bombarduje Iran. Ne mislim da je vojna sila normalan odgovor kada se dvije države ne mogu dogovoriti. I nisam pristalica izraelske politike koja se vodi posljednjih godina. Ali to ne znači da mislim da je Iran bezgrešan. Apsolutno nije. Iran apsolutno ima odgovornost za svoje poteze. Ali moj princip je vrlo jednostavan. Svaka država ima pravo na svoj suverenitet. Ako ćemo taj princip da branimo samo onda kada nam treba, onda to nije princip, to je navijanje. Ali mene više zanima pitanje, da li međunarodni sistem funkcioniše po pravu ili po moći? Amerika je najveća sila na svijetu. I upravo zbog toga njene odluke imaju posljedice koje daleko prelaze američke granice. Kad uvedete sankcije, ne osjeti ih samo političar kojem ste ih uveli, apsolutno ne. Kad uvede blokadu, ne zaustavi samo jednu državu. Kad krene vojna operacija, posljedice ne ostanu samo u Pentagonu. One se šire. I tu ja imam problem sa logikom. Mi smo jači pa možemo. Jer šta ako bi svaka država tako razmišljala? Šta ako bi svaka velika sila rekla, ako mi se ne sviđa šta radiš, mogu da te sankcionišem. Ako ni to ne pomogne, mogu da te blokiram. A ako ni to ne pomogne, mogu da te bombardujem. Onda više nemamo međunarodni poredak. Imamo komšiluku kojem je najjači uvijek u pravu. A to ti je iskreno Balkan na steroidima. Sad malo da oladimo temu. Ako Amerika može da napadne svakoga, pa gdje je Kim Jong-un? Evo ga. Čovjek je napravio nuklearno oružje. I odjednom je diplomatski ton malo drugačiji. Nema više idemo da vas demokratizujemo. Više nekako, poštovani gospodine Kim, nadam se da ste dobro. Jer kad imaš nuklearno oružje, svi nekako drugačije cijene diplomatiju. Naravno, nije nuklearno oružje jedini razlog. Tu su Kina, Južna Koreja. Ogroman rizik regionalnog rata. Milioni ljudi koji bi mogli biti ugroženi. Ali nuklearno odvraćanje definitivno mijenja računicu. I zato je ovo jedan od najčudnijih dijelova međunarodne politike. Što si opasniji protivnik, manje su šanse te direktno napadne. Pa ti vidi kakav smo mi svijet napravili. Možda da Iran ima nuklearno oružje. Mislim da bi se drugačija priča pričala. I tu se vraćamo na nešto što je već bilo. Irak. 2003. godine jedna od ključnih tvrdnji kojom je američka administracija opravdala invaziju bila je da Saddam Hussein ima oružje za masovno uništenje. Problem je što su kasnije istrage Iraq Survey grupe zaključile da nije pronađena zaliha VMD-a kakva je bila predstavljena prije rata. I tu dolazimo do pitanja. Šta se dešava kada država koja ima ogromnu moć donese odluku na osnovu procjene koja se kasnije pokaže totalno pogrešna? Ljudi ginu, gradovi se ruše, milioni ljudi mijenjaju živote i posljedice mogu trajati decenijama. Zato kada nas čuje moramo vojno intervenisati jer postoji opasnost, ja prvo pitam, a dobro, ko je provjerio tu opasnost?
jer istorija nas je nekoliko puta skupo koštala. Ovdje se vraćamo na početak. Amerika želi da otvori Hormuz. Iran želi da ga koristi kao polugu pritiska. Oman pokušava da posreduje. Brodari pokušavaju da izbjegnu ratnu zonu. Kina pokušava da obezbijedi svoju naftu. Tržište pokušava da procijeni koliko će sve ovo trajati. A mi gledamo cijenu goriva. I zato je ova priča mnogo veća od Irana i Amerike. Ona je priča o tome koliko je svjetska ekonomija zapravo krhka. Jer dovoljno je da se zatvori nekoliko ključnih tačaka. I ono što smo mislili da je normalno postane luksuz. I kad smo već kod toga, ako želite da pratite ove stvari iz minuta u minuta, da ne čekate da vam ih prenese sutra neki dnevnik, bacite pogled na Telegram kanal Istok Info. Većina mainstream medija, pogotovo kad su u pitanju Bliski Istok, Rusija, Ukrajina i druga međunarodna dešavanja, ja ih već neko vrijeme pratim i dosta stvari koje su prenijeli su se pokazale kao tačne. Tako da ako hoćete da budete malo više u toku nego što ste bili do sad, Istok Info na Telegram. Link vam ostavljam u opisu. A kad ste već ovdje, pretplatite se na Luka Media. Jer kad već pratimo što rade velike sile, red je da ispratimo što radi ovaj mali iz Podgorice. Ali da se vratimo na glavno pitanje. Da li Iran ima pravo da zatvori Hormuz? Po mom mišljenju, situacija nije baš tako jednostavna. Iran ima pravo na svoj suverenitet, ali zatvaranje međunarodnog pomorskog prolaza i ugrožavanje civilnih brodova ima ogromne posljedice i ne može se tek tako opravdati. Isto tako, da li Amerika ima pravo da štiti slobodu plovidbe? Pa ima, ali to se ne pokaže uvijek kao jedini cilj. Ali pitanje je da li to pravo znači da ima pravo da vodi rat protiv države koja se suprotstavlja. Tu je granica. I tu ja pravim razliku. Ne moramo podržavati Iran da bismo kritikovali Ameriku. Ne moramo podržavati Ameriku da bismo kritikovali Iran. Možemo jednostavno da imamo princip. A princip je suverenitet. Ako kažemo da Rusija ne smije da narušava suverenitet Ukrajine, onda isto pravilo mora važiti za Ameriku. Ako kažemo da Iran ne smije da ugrožava druge države, isto pravilo mora važiti za Izrael. Ako kažemo da Izrael ima pravo na bezbjednost, isto pravo mora imati palestinski narod. Ako kažemo da svaka država ima pravo da postoji, onda to mora važiti kad nam se ta država ne sviđa, osim Kosova. Jer suverenitet nije nagrada. Nije nešto što dobiješ ako si dobar. Suverenitet je princip. Ako ga velike sile mogu ukinuti kad im se ćefne, onda to više nije suverenitet. To je dozvola jačeg. I tu se vraćamo na Hormuz. Pogledajte što nam je ovaj jedan Moreus pokazao. Jedan rat može poremetiti globalnu trgovinu. Jedan zatvoren prolaz može da promijeni cijenu nafte. Jedan tanker koji ne prođe može da utiče na cijenu tržišta. Jedna odluka nekoliko političara može da utiče na milione ljudi koji ih nikad nisu birali. I to je ono što mene najviše plaši. Ne sama nafta, ne čak ni Hormuz, nego činjenica da smo napravili svijet u kojem je život običnog čovjeka toliko povezan sa odlukama nekoliko najmoćnijih država da rat koji se vodi hiljadama kilometara od nas može da nam promijeni cijenu hleba. I zato ovo nisam pričao o Iranu, Americi, Izraelu. Ovo je priča o tome ko ima pravo da odlučuje o životima drugih ljudi. Ja ne očekujem da svi koji gledate ovaj video mislite isto kao i ja. Možete biti za Ameriku, možete biti za Iran, možete biti za Izrael, a možete biti protiv svih njih. To je apsolutno vaše pravo. Ali ako želimo normalan svijet, jedno pravilo mora važiti za sve. Suverenitet ne smije zavisiti od toga koliko bombi imaš. Jer ako međunarodno pravo važi samo za države koje su dovoljno slabe da ne mogu da ga prekrše, onda to više nije pravo. To je samo pravilo jačeg. A kad se velike sile posvađaju, oni mogu ratovati na drugi kraj svijeta. Ali račun plaća cijeli svijet. A mi na Balkanu odlično znamo kako je kad odluče velike sile da jedan politički problem riješe bombama. To ostavljam za sljedeći video. Ako vam se svidio moj rad, like i subscribe bi bili od pomoći. Zapratite me i na Instagramu, link će biti u opisu profila. Šta vi mislite o ovoj temi, pišite mi u komentarima. Čitam apsolutno sve. I vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!